di hamuna boru nami boru manadu alama buat tuan ni godang do hita akara jani boru rapok kami hulu-hulu manadu jadi rakmat jalo godang do hita tupero kana marhobes badi palu mayo mendes tokin pakobaisorna jadi ope pada nami Gabe. di bomen na dolok martibang tumugad dolok si majarunjung sangat do akaraja na humaliang digijang ni arong do tuhata ng tajujung jehata na madokot tek mula ni godang ser mula ni tortor ope tutu naeng paitaw na magodang asa manortor hami hata matuadok asa marmula manadenggan marmula manauli di hami pinopar ni opung nami sitoga manalu nang songoni akapamuron nami bae damang majo godang mulai-mulai mau lihat pada nami atung takas bitutu marmula na denggan marmula na uli di hami adong hata madokon siajur mula topak nunga dibaca mang tutu godang mula dapat to ma tu godang soba ate nungat betutu di jalo tuhate sopa nami ope asal liat mabanggabian liat partorasat di hami naing mahami mangaliat di poguni alaman nami doho akka boru nami bai damang majo godang liati jadi songonima orang yang aku nami maju bulus di memehami dan pola saat tuamu memenami anope saat tuamu maksudnya saya sekali lihat tuh
Oh, ima tong persina na biasa. Ale biasa, na sekalian itu langsung ni. Jadi ope, dos ni roha amang boruda. Jadi ope di hoanaha. Ati dia tutu dang sanga ho madigi jam nami akababa. Las di somma pasaton nami hatameme. Na si benon ni tangap pe ning si pasaton nami tu ho. Jadi sadian nong na law si pasaton nami song meme nami. Ulima rohani anak niba nang paruman niba teh. Jadi nunga uli rohana. Jadi iba di hamna malo nami. Gabi. Naing meme on nami na anak kodoh paruman nami. Baik danang ma na hobar tu si.
Nai ison ngarade hami manomu di haroromuna. Jadi partikian molo tungadong protokol naing rotuson naing maraha para dehon ba partikian di pasatami turajai marga purba.
Thank you.